Tradicionalna demonstracija ogleda kukuruza, soje, suncokreta i sirka održana je 3. septembra u Deneš Majoru u Kiž Somboru. Cilj demonstracije bio je predstavljanje prolećnog portfolija Organizacije za istraživanje žitarica Gabona Kutato, prikaz najvažnijih rezultata istraživanja u obliku predavanja i nakon toga pregled sorti na oglednim poljima. Zanimljivost demonstracije je bila veća, zahvaljujući tome što su gosti, pored mogućnosti da vide biljke, imali prilike i da ih okuse, pošto su zahvaljujući laboratoriji za inovaciju hrane Gabona Kutato dočekani sveže pripremljenim slanim i slatkim pecivima i pekarskim proizvodima od kukuruza, sirka i soje. Razvijanje recepture za ukusno pripremljenu hranu je podržavano preko IPA prekograničnog projekta Kornukopija. Prezentacije je otvorio izvršni direktor Gabona Kutato Jožef Wagner. U pozdravnom govoru je istakao oplemenjivanje soje i uzlaznu poziciju sirka pored osnovnih determinativnih biljaka. Prilikom predstavljanja sorte kukuruza dr. Zoltan Nađ je istakao da super rani hibridi u Mađarskoj prvenstvenu ulogu imaju pri dugoj setvi, odnosno u slučaju normalne setve popularni zbog mogućnosti rane žetve. Dr. Andreja Palađi, odgajivač je u vezi sirka zrnaša, istakla da se u budućnosti očekuje porast značaja proizvodnje bezglutenskih namirnica, gde se Gabona Kutato pojavljuje kao novi akter na tržištu. Dr. Norbert Potori, rukovodilac glavnog odeljenja kod Nacionalnog centra za istraživanje i inovacije u poljoprivredi NAIK, informisao je o trenutnim tržišnim trendovima i dao detaljan uvid u to kakva se roba može očekivati na tržištu u narednom periodu. Na kraju je Norbert Šomođi pričao o perspektivnim mogućnostima uzgoja sirka. Istakao je da se uzgoj sirka polako, ali sigurno povećava. 2019. u odnosu na prošlu godinu značajno porasla površina setve sirka zrnaša u Evropskoj uniji i to za 19% na 174.000 hektara, a 2018. je bilo 145.000 hektara. U slučaju sirka silaž porast je 18%, odnosno na 86.400 hektara, a 2018. je bilo 73.400 hektara. Dok se u Evropi sirak zasad u najvećoj meri koristi u ishrani stoke, polovina uzgoja sirka u svetu koristi su ishrani ljudi, prvenstveno u Africi, u manjoj meri u jugoistočnoj Aziji. U ovoj oblasti se na evropskom kontinentu otvara sve veći tržišni segment zahvaljujući tome što proizvodnja bezglutenskih namirnica zahteva sve veću količinu sirovina. Raste potreba za bezglutenskim sastojcima, a sirak savršeno obogaćuje ovaj portfolio. Integralno brašno sirka, pored toga što je bezglutensko, bogato je belančevinama, vlaknima, antioksidansima i gvožđem, podjednako je moguće korišćenje u poslastičarstvu i u pekarskoj industriji, čak se može koristiti i za proizvodnju piva. Veoma je popularno i u ekspandiranom obliku može se pripremati uz dodavanje više ukusa. Konzorcijum na čelu sa NAIK-om pokušava da ojača ovaj trend koji u mađarsko-srpsko prekograničnoj saradnji između ostalog u okviru projekta Kornukopija ispituje mogućnosti inovativne upotrebe alternativnih leguminoza i sirka. Na manifestaciji u Kiž Somboru je ekipa iz Laboratorije za inovaciju hrane Gabona Kutato, koji je član konzorcijuma, i ovaj put je učestvovala sa proizvodima koji se uklapaju u ovaj trend i posredno mogu da doprinesu pograničnim proizvođačima pri izlasku na tržište. Realizacija ovog značajnog IPA Interreg prekograničnog programa bazira se na partnerstvu relevantnih učesnika iz Srbije i Mađarske sa zajedničkim ciljem unapređenja poljoprivrede, ali i podsticanja inovativnosti u ruralnim područjima Vojvodine i Mađarske županije Čongrad. U projektu koji ima za cilj da sačuva od zaborava alternativne biljne vrste i njihovu namenu prilagodi savremenom načinu života, a čija je ukupna vrednost 352.798,57 evra, učestvuju Fond Evropski poslovi i Autonomne pokrajine Vojvodine, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Udruženje Baštovana Senta, kao i 3 partnera iz Mađarske županije Čongrad. Reč je o Nacionalnom centru za istraživanje i inovacije u poljoprivredi Mađarske NAIK, ujedno vodećem partneru na projektu Kornukopija, kao i neprofitnom udruženju za istraživanje žitarica Gabona Kutato i inovativnoj neprofitnoj fondaciji za agrobiotehnološki razvoj biznisa Lavina.